balasiw taaw, iti unig lima atawin, ang subli ak tumanin. Agan anus ka kumabiyag ko, amang muray kaniya, apagbiit laeng akanito. Mapanakon balasiw taaw, iti unig lima atawin, ang subli ak tumanin. Agan anus ka gumabiyag ko, amang muray kaniya, apagbiit laeng akanito. Nasakit man kumatinakem ko, ngem paramet laeng kada kayo, ti ipapanaw ko agsasainek tuy puso, nagrigat umadayo agpagkada ayat ko. Mapanakon balasiw taaw, iti unig lima atawin, ang subli ak tumanin. Agan anus ka kumabiyag ko, amang muray kaniya, apagbiit laeng akanito. Mapanakon balasiw taaw, iti unig lima atawin, ang subli ak tumanin. Agan anus ka gumabiyag ko, amang muray kaniya, ang pagbiit laeng akanito. Naimbag nga bigat manen na gagayem kay na karapok, ayan, aldaw manen iti Webes, ayan, October 19, 2016. Dahiti manen iti programa tayo nga sa miweng ti amyanan, ayan, manipod alas 11 ti bigat, aging gana tayo ti alauna ti Malem. Ayan, dagiti taga-probinsya ti Isabela ken Cagayan. Ayan, doble ingat tayo lang po gagayem nang nangruna dagiti Kawayan City. Ayan, gaputa dagiti bagyo nga lawin ket adda tayo iti signal number 3 as of sa mga oras na ito. Ayan, dagiti dumdumngeg balasiw taaw. Ayan, naimbag nga bigat, naimbag nga oras, naimbag nga rabi. Anyaman nga oras itayan nyo. Ayan, happy viewing and happy listening kada kayo am amin nga awan labas na.
Ayan, dahito iti pagayam nyo ni DJ Markson, kaya't awawisin kayo garod gagayam nga indakdang gayan ti las o ti 2 oras, babayan dati programa tayo nga sa miweng ti amyanan. Kaya't ti aramidin nyo laeng gagayam kayo nakarapok. Ayan, mapan kayo lang jayayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Kayan kastamit, mapan kayo med ijayayan ti fan page account tayo ti Facebook, Rapok ti Karabukob. No, hanyo pa nga na-ilike di kita gagayem, kaya't ilike yun tapno live na live nga ingkay mabuya ni DJ Markson babaen dating nga programa. Kaya dagiti sumarsado no pa nga programa ti DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, mabaling ka pa nga tumawag iti landline number tayo dito yung station 078-652-2384. Yan, mabaling kayo met nga mabaling yung nga bisitahin di fan page account ko ti Facebook. I-search yun lang DJ Markson. Yan, ken mabaling pa yung personal number ko no kayat yung text 0917-8844-518. Ken no kayat yung nga sponsor sa yung programa tayo sa miweng taamyanan, open na open gagayam ken karapok. So dito ti pagayam yun ni DJ Markson. Yan, naging gana tayo ti alauna ti malen dito pailaeng programa tayo sa miweng ti amyanan manipod dito DLS Ilocano Interactive Radio, the first radio online in Northern Luzon. Tunggal ka nito, mapanpanunod ka tungo, tatater mo, kasalamat ka ay ayo. Nuing ka kitain, kaskalat ay bituin, ang nag-iso, dinamo turungin, nagwapo ka. Naglat met tabado, kaskalama pan makitayo, hip-hop di pangaton. Cholok si boyfriend ko, di na mo, di mang dala iti uso. Cholok si boyfriend ko, nagwapo ngem jolok beta tao. Ititunggal ka nito, mapanpanunod ka tungo, tatakder mo, kaskalama ka ay ayo. Nuing ka kitain, kaskalat ay bituin, ang nag-iso, di na mo turungin. Nagwapo ka tao, naglat met tabado, kaskalama pan makitayo, hip-hop di pangato. Cholok di boyfriend ko, di na mo, di mang dala iti uso. Cholok di boyfriend
kagwapo ngem jolok beta tao. Ka ay ayo nga ay ayam na akaba ay sus nagbakidan no kumala ingka mapadasan kaya rigam at datangatang masapul nga duati agayayam ipangato nga ipababam aganas ka no may masam ingana at di ka mapagsuyan manervyos ka amadanagan ng runan no ingka sakayan masapul nga ingka agayang ipangato nga ipababam indayon nagmayaten ti agindayon no di mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem ti agindayon indayon nagmayaten ti agindayon no di mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem ti agindayon. Ay ayok nga ay ayam na akaba us nagbakidan no kumala ingka mapadasan kaya rigam at datangatang masapul nga duati agayayam ipangato nga ipababam aganas ka no may masam ingana adi ka mapagsuyan manervyos ka amadanagan ng runan no ingka sakayan masapul nga ingka agayang ipangato nga ipababam indayon nagmayaten ti agindayon no di mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem ti agindayon indayon nagmayaten ti agindayon no di mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem ti agindayon indayon nagmayaten ti agindayon no di mo padasen ning katumilmon umay kameten sumakay tapadasem ti agindayon tapadasem ti agindayon.
Aduwa banag inta nagkadwaan, best friend forever, daytat kayarikan. Iti aldaw saan na mapupuutan, imasidekat abay kung agmay-maysa. Balikas apan nagpakada, mapankan sa bali adaga. Asinupay itati kamangak, asinupay ita ti pangibagaak. Iti narway adu a problema, awan kabadang kun itirikan rigat. Best friend forever, kanu ka makita. Bamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever, whenever. Sabay ta, di ka mangliplipan. Naanos, nasimpet, apagayam, aduwa panubog di nagpinaybayan. Aduwa banag inta nagkadwaan, best friend forever, daytat kayarikan. Iti aldaw saan na mapupuutan, imasidekat abay kung agmay-maysa. Balikas apan nagpakadan, mapankan sa bali adaga. Asinupay itati kamangak, asinupay ita ti pangibagaak. Iti narway adu a problema, awan kabadang kun itirikan rigat. Best friend forever, kanu ka makita. Bamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever, whenever. Sabay ta, di ka mangliplipat. Best friend forever, kanu ka makita. Bamis ko adua kat katawa. Best friend forever, forever, whenever. Sabay ta, di ka mangliplipan. Sabay ta, di ka mangliplipan. Sabay ta, di ka mangliplipan. Best friend. Pandumakay pa lang nga dumdumngeg dito'y programa tayo sa miweng ti Amyanan Malipod alas 11 ti bigat aging gana tayo ti alauna iti maling mga karapok yan aldaw iti Miyerkules October
19-2016. Ayan, dagiti taga probinsya ti Isabela ken Cagayan. Ayan, doble ingat gagayem ken Nakarapok. Ayan, as of 11 a.m. Ayan. As of 11 a.m. dun sa ating severe weather bulletin number 9 for Typhoon Lawin. Ayan, nasa signal number 4 na po ang southern na Cagayan and Isabela. Ayan. At ang signal number 3 naman ay rest of Cagayan, Apayao, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino, and Northern Aurora. At ang mga signal number 2 naman ay ang Calayan Group of Islands, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, rest of Aurora and Tarlac. And then, ang signal number 1 naman mga karapok, Batanes Group of Islands, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Northern Quezon including Polillo Islands, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Ayan, ingat kada tayo amin. Ayan, ang nangruna ti taga probinsya ti Cagayan, ken probinsya ti Isabela, kasi adatayon ayan ti signal number 4 as of the moment. Ayan, dagiti madama lang naka-online. Ayan, happy viewing ken happy listening kada kayong amin. Ayan, intay garod ikanti gundaway dagiti mensahe nga naipadala babaen. Ayan, ti fanpage account tayo nga rapok ti Karabukob. Ken kastamit ayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Kunana ditoy, good morning, present from Hong Kong. Ayan, good morning din po. Ayan, manipod kini Sinaida Habilionar Colera. Kunana pa, hello DJ Markson, good morning. Ayan, good morning met kanyam ken friend Alex Lee, umaykan, madamdama kapay, agkukot. Kunana met ni Madam Sinaida Habilionar Colera. Ayan, naimbag nga bigat. Madam, ken happy viewing, ken happy listening dito yung programa tayo sa miweng ti Amyanan. Kastapay manipod met kini Myra Galindes naimbag nga rabi itay apo. Ayan, good evening dita lugaryo kabsat. Morning present from Saudi. Manipod met kini Jem B Bustillos. Ayan, happy listening ken happy viewing kada kayo amin dita Saudi Arabia. Kunana pa dito ipa-request DJ Markson tayman kanta ni Popo Robert Basan Abella Jr. Nulipaten ka, thanks DJ, more power and God bless from Sinaida Habilionar Colera. Manipod met kini Lee Kauton na imbag nga aldaw mo DJ Markson. Kastamet dagitay padak nga dumdumngeg ti programa nga mangan andingay agitaya padak nga adda balasi tao kastamet dita Pilipinas. Ayan, nagyaman kami gagayem, nagyaman kami karapok tingkay panang tarabay ken panang suporta dito nga programa ken dito nga radio station dito in Northern Luzon dito ti DLS Ilocano Interactive Radio. Ayan, dagiti kayat na pailaing agi para tulod iti mensahe na kaya nag-request iti kayat ng sunatang mangigan ti aramidin nyo laeng kayat mapan kayo lang dyan ti fanpage account tayo ti Facebook nga rapok ti Karabukob kaya mapan kayo met dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Ayan, i-post yun nagita mensahe kaya nagita requested nga sunatang kanta nga kayat yung mangigan babaen iti tangatang. Ken kastapay, mabaling ka pa nga tumawag. Ayan, tilang line number tayo, 078-652-2384. Ken mabalin pa nga bisitahin nyo med ayan ti Facebook account ko, i-search lang DJ Markson. Ken, ayan, dagiti amin nga databala si tao, happy viewing and happy listening ulit gagayam. Dito pa lang ti pagayam nyo ni DJ Markson. Malipod dito ay DLS Ilocano Interactive Radio, the first and the number 1 radio online in Northern Luzon with DJ Markson. Sir, pwede ka rin magbenta. Ay, kung may gustong bumili, pwede kang dumerita. Bibigyan na lang kita ng discount. Pinaka-sure mo. Okay. Tiyak pa'y napadpadasan, ginapadasak sa netikan. Ako timtimbukod ko aluluwa.
Karilipat mo ita, tiyak pa'y mapagpadasan, di mapadasak sa merkitan. Aglang may timukod kong alura, takinadungdung na pukaw da. Ayan, gagayem kay nakarapog dito nga kanta babaen iti album dagiti ayog adinto agkupas. Ayan ti volume 6. Ayan adaan na titulo ng aglangoy bukod alulwa babaen kini Mylene Martinez. Ayan mabalin nyo nga iyabuel dito yung CD. Yan ti aramidin nyo lang kahit makipag-coordinate ko lang dito DLS Ilocano Interactive Radio. Itid kung tumadamdama dagiti ka ang runaan nam aming information. Siya ay napagpadasan, di mapadasak sa merkitan. Aglang mo'y tibukod ko alura, takinadungdung na pukaw da. Siya ay napagpadasan, o siya ay napadpadasan. Dadamok unay ti agaya, kitlamok mitlang ti mapaay. Siya la kumana kay ayat, isuita ti sang sangitak, di kala kumana am-amu, ubaw gayam ta ayat mo. Diakla kumana kay ayat, ta isuita ti sang sangitak, di kala kumana am-amu, ubaw gayam ta ayat mo. Diakla kumana kay ayat, ta isuita ti sang sangitak, di kala kumana am-amu, ubaw gayam ta ayat mo. Tiyakla kumana kay ayat, ta isuita ti sang sangitak, di kala kumana am-amu, ubaw gayam ta ayat mo. Di kala kumana am-amu, ubaw gayam ta ayat mo. Ayan, babaen met dayto yung ayog nga kay amang mangigan dayto ti title na kakabsat ken karapok wagay way ti rabi babaen pa lang ti RRTK All Star iti volume 6 iti album da nga dagiti ayog adinto agkupas. O naraniyag abulan, sang-sang
ay paitigasan. Nagpunga keniliw datu o kenriga, awan man pa'y mauray ko nga, ikaasin kaniya, no dilaeng talangang ay nakmabuybuya. Manipod pa'y iding sikat ay pingmanaw, bilang putipet sa tinaldaw. Sa nga pulo ketaluti, mabilang itimayo, simang pet kabyag ko siya tay linipat mo. Ala, bibigyan man na siya medlang daydi. Daydi, inay ayat tiyado akarkari. At sang sangit, daydi pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan ayat ngayon kapinerdi. Sabong kinayat ay paitigasan, unga kiniliw datu o kenriga, awan man pa'y mauray ko nga, ikaasin kaniya, no dilaeng talangang ay nakmabuybuya. Manipod pa'y idin sikat ay pinmanaw, bilang putipet sa tinaldaw. Sa nga pulo ketaluti, mabilang itimayo, simang pet kabyag ko siya pelinipat mo. Ala, bigbigan man na siya medlang daydi. Daydi, inay ayat yado akarkari. Agsang sangit, daydi pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan ayat ngayon kapinerdi. Ala, bibigyan man no siyak medlang daydi. Daydi, inayat ka do akarkari. Agsang sangit, daydi pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan ayat ngayon kapinerdi. Agsang sangit, daydi pusok no, malaglagit ko dagidi. Daydi, ayan ayat ngayon kapinerdi. Dito ba lang ti programa tayo sa miweng ti amyanan malipod pa laing dito DLS Interactive Radio. Babaen pa lang iti DJ yon ni DJ Mark. So nagigana tayo ti alauna iti malem gagayem ken nakarapok. Yan dagiti madama pa lang naka-monitor, dagiti madama nga dumdum nga kinagbibuya babaen iti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Ayan, na imbang nga oras ken aldaw yu amin tatanga gundaway. Ayan, ken kasama dagiti madamang agbuybuya. Ayan, ti live Facebook tayo nga rapok-rapok, ti karabukub. Happy viewing kada kayo amin. Ayan, ikante man ti gundaway dagiti nagpadalapay iti mensahe na. Kunana dito'y manipod kini Daisy Cariaga Kabanting. Ingat po sa lahat. Ayan, happy viewing and happy listening. Manipod met kini Brenda si Cardenas aldaw. Ayan ay bang aldaw ti Miyerkules tayo amin tatang gundaway. Manipod met kini Maris Estela Felix, good morning. Ayan from Fujairah, UAE. Ayan, happy viewing sa inyong lahat diyan sa UAE. Good morning DJ Markson, pa shout out man Hong Kong agyamanak DJ Markson. Ayan, agyamanak met karapok. Manipod met kini Remy Saban, good morning sir, watching from Taiwan. Ayan, happy listening dyan sa may Taiwan.
And then manipod bet kini Wendy Botardo. Good morning po sa ating lahat from Kuwait. Yan, happy listening dyan sa Kuwait and happy viewing na rin. Naimbag nga bigat amin kakabsat from Saudi. Manipod met kini Jepoy Quintero. Manipod met kini Marlon Gumangan Bolawitan. Kunana dito, hello po sir, watching here in Victoria, Australia. Naimbag nga pangal daw mo dita studio kabla awam man jay kadwak ijay Robertson Farm ni Andrew Tiktik Gabino dita Simpson of Victoria, Australia. Ayan. Happy viewing and happy listening manipod kini Marlon Gumangan Bolawitan. Buwa siya haha, maulawak nga gindayon, isudyak kayat padasen, eleksyon takanta. Kanana, from Sinaida Habilyonar Colera. Yan, kung nalamat ulit ni Marlon Gumangan, Bolawitan, thank you sir. Yan, nagyaman akmet gaya, magyaman akmet karapok. Tingkay pa nagdingig, dito yung programa tayo sa Miweng Ti Amyanan. Manipot pa kini Lili Yankagan Leontapan, good morning po. Yan, good morning din madam. And also, stamet kini Mylene Jaskan Agudon. Hello sir, good morning. Ayan, good morning too. Then manipod pa kini Linda Brens. Good morning po. Kuna na yan. Good morning bet kanyam karapok ken kapsat. Manipod pa kini Cynthia Zaira Mel. Hello Mr. DJ, maulan nga pangal daw from Singapore. Ayan, umuulan na pala dyan sa may Singapore. Yan, happy viewing and happy listening dyan sa may Singapore. Yan, nangruna kini Cynthia Zaira Mel. Hello DJ, good morning. Kada kayo am amin nga awan labas na watching from Taiwan. Manipod met kini Nelly Redoble. Ayan, dyan sa may Taiwan, happy viewing and happy watching kada kayo am amin. Ayan, dagiti kayat na pailaing agi padala iti mensahe na when ag-request iti sunata nga kayat nga mangigan ti aramidin nyo laing gagayam ken karpok ket mapan kayo dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com ken kastamet mapan kayo med dyan ti fan page account tayo ti Facebook Rapuk ti Karabukob. Ken mabalindak pa dita mabuya live. Babaen ti live Facebook ken ayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Ayan. Kaya dagiti kayat naman gayam nga gumatang iti CD dati tagila kumi nga CD dito DLS Ilocano Interactive Radio. Ayan ti obrain nyo lang kayat tayo na kunakon mapan kayo lang dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. When no, mabalin nga mapan kayo medyayan ti rapuk ti Karabukob nga Facebook account tayo, mabalin kayo ijay nga agi-post, digiti suggestion nyo about iti CD nga tagilako. When no, mabalin kayo met nga tumawag iti landline number tayo dito station 078-652-2384, 078-652-2384. When no, mabalin kayo met nga bisitahin nyo digayan ti Facebook account ko, ayan ti fanpage account ko DJ Markson, mabalin kayo met lang agpost iti gagayem. Ayan, ken kastapay ayan ti cellphone number ko, mabalin met yan ti personal nga number ko 0917-8844-518 0917-8844-518. Ayan, dagitay mabalin nyo nga patuludan na kita mensahe yon no kayat yung gumatang iti CD dito DLS Ilocano Interactive Radio. Makiyuman kay lang dito management gagayam kay nakarapok. Dahiti pailaeng ti programa tayo sa Miweng Ti Amyanan manipod pailaeng dito DLS Ilocano Interactive Radio, the first radio online in Northern Luzon. Dahiti pailaeng ti pagayam yun ni DJ Markson naging gana tayo ti alauna ti malim. Sinamar, lawag mo selnagan, nato'y dalan. Kastay talangam, isut pagsarmingan. Dagiti amin nga us-uso, mayaw awan. Di ka kadipa idang bulan, day tasalag mo ken, agdawata, kadmet ta imbag mo. Ta 60
pasaranay, kaniyak ti dawat ko. Tinggaman bulan, tabilinan ka, uli mekadlat ta. Ti amin-amin nga nagkuranga, nga ingka nakita. Tapnukad awan ayat tisek na ket panunot ko laing agtal na ranyag ta silaw mo. Parmek na ti puso, pagkam kadawat ko, ket silawam ti dalan ko. Tinggaman bulan, tabilinen ka, uli may kadlat ka. Iamin-amin nagkuranga, nga ingka nakita. Tapnukad awan ayat isek na ket panunot ko laing agtal na ranyag ta silaw mo. Parmek na ti puso, pagkam kadawat ko, ket silawam ti dalan ko. Ikantan tubulan ti dawat ko, lakit dinupat ka. Ngem laglagi pemawan gaway ko, nalupuyak una. Dawat ko buyoga, day laakit daw. Hawanen ti paay, no di kan tulai paay. Ikantang tubulan ti dawat ko, lakit dinupat ka. Ngem laglagi pemawan gaway ko, nalupuyak unay. Dawat ko buyoga, day laakit daw. Hawanen ti paay, no di kan tulai paay. Ayan, dito ti sunatang biyag ti away manipod palaing met kini Mr. John Lester Baptista. Babaen, ayan ti volume 60 album da nga dagiti ayog adinto agko pa sa gagayam kay nakarapok. Away, ket natal na ti panagbiag, awan riribo, kadagiti agindig sadyay, panagtitinulong, nuwad darigat sadyay, ketada panagkaykaysan, kadagiti tagaaway, sadyay away, numampay talon ti pagbiagan, ket naragsak, dagiti agindig sadyay, paraiso, ti kayarig na sadyay, napnut ayat, dagiti tagaaway, no kayat mo, di naragsak nga panagbiag, sadyay away, di ingka pagturungan, tangamin sadyay, ket isu ti pagkasalakan, tinatalina ay nga panagbiag. Sadyay away, numan pa'y talon ti pag
ket naragsak dagiti agindig sadyay paraiso di kayaring nasadyay napnut ayan dagiti tagaaway lukayat mo dinaragsak nga panagbiag sadyay away diin ka pagturungan tangamin sadyay ket isudi pakasarakan tinatalina ay nga panagbiag lukayat mo dinaragsak nga panagbiag. Yan, data tiya sunata nga biag ti away babaen pa lang ayan tiya volume 60 album da nga dagiti ayog adinto agkupa sa biag ti away by John Lester Baptista. Tangamin sadyay ket isudi pakasarakan tinatalina ay nga panagbiag tinatalina ay nga panagbiag. Ayan, sabong ti Kayarigan by June Sindanom, babaen pa lang ayan ti album da nga dagiti ayog adinto agkupas ayan ti volume 6 nga aramid pa laing tilang dan langgaman soundtrack production kanay ti Rapok ti Karabukob. Di kaya rigam o ading ko kas kaman latay kapusel rosas anak nuan banglo tigtingay mo ana Emma kas kalataga probinsya nauuneg nga kalid mo ang sumbangir tapingping mo kaslasabong apagukran ti kaya rigam o ading ko kas kaman latay kapusel rosas anak nuan banglo tigtignay mo ana Emma kas kalataga probinsya nauuneg nga kalid mo ag sumbangir tapingping mo anya ko nagasgasat ko nuin ka man kumana am mo uray nagan mula o ading ko uman anayen aragsak ko anya ko man nagasgasat ko numanubya ka o ading ko maisurot at tapintas mo tapnon siya kuntay kumapgwapo kaslasabong apagukran ti kaya rigam o ading ko kas kaman latay kapusel rosas anak nuan banglo tigtignay mo ana Emma kas kalataga probinsya nauunay nga kalid mo ang sumbangir tapingping mo anya kuman nagasgasat ko nuin ka man kumana am mo uray nagan mo lang o ading ko uman ana
maisurot at kapintas mo. Tapnon siya kung tayo gumapgwapo. Anya ko man nagasgasat ko, knowing ka man kumanaam-am mo. Uray nagan mo lang o ading ko, uman-anayen aragsak ko. Anya ko man nagasgasat ko, numanubya ka o ading ko. Maisurot at tapintas mo, tapnon siya kung tayo gumapgwapo. Maisurot at tapintas mo, tapnon siya kung tayo gumapgwapo. Digay sunata nga sabong ti kayarigan nga ingkay nangigan gagayam kay nakarapok babaen pa lang iti album dang dagiti ayog adinto agkupas babaen iti volume 6 nga inaramid pa lang kay na pinartot pa laing iti danlanggaman soundtrack production kay narapok-rapok ti karabuko bayan. Yan naimbag nga oras pa lang amin kada kayo gagayem. Ayan dayti pa lang iti programa tayo sa miweng ti amyanan. Ayan, manipod alas 11 iti bigat aging gana tayo ti alauna ti malem, mangigan Lunes aging gana iti Biyernes. Dahiti pa lang ti pagayam yun ni DJ Markson. Ayan, nagipadala pa iti mensahe na babaen. Ayan, ti rapok-rapok ti karabukob nga fanpage account tayo. Ken kastamat ayan ti dlsinteractive.weebly.com. Ayan, intay ikan garod iti gundaway nga basahin. Kunana ditoy. Hello DJ Markson, watching from Cyprus. Good morning. Pakablao man jay iling San Isidro, Barangay Ulo, nang nangruna ti pamilya Bosito, Reyes, Suaso, ken amin at taga Barangay Ulo. Ngawan labas na. Agyaman na DJ, more power to your program from Karina in Cyprus. Agyaman kami Karina, manipod dita Cyprus. Tingkay pa nagdingdingig ken panagbubuya dito yung programa tayo sa miweng ti amyanan. Ayan ko na napay manipod met kini Madam Karina iti Cyprus di DJ apay nga awan ti binugbog program kay na Mr. Lonely Di Calman. Ayan adalang inasikaso ni Mr. Lonely Di Calman nga importante nga banag isong hanyo iso na nga nangigan. Ayan manipod met kini Anto Cab de la Cruz imbag nga bigat karapok. Ayan good morning met kanyam karapok. Wow Mr. DJ na imbaga bigat mo. Ken dita Alicia Isabela sapay kumata dayta asunata ket ital na nilawin a Bagyo. Thank request kuman jay laglagi pem awanti nagkurangak thanks kun ana yan kini Teresita Iglesias. Ayan sapay kumakabsat ore man pa daan tayon iti signal number 4 ditoy southern Cagayan ken ditoy probinsya ti Isabela. Ket sapay kumata ni Apo Diyos salatan ti makamu kanya tayon tuno aglan pol deta Bagyo nga lawin kapsat sapay kumata mai kanas tayo ti anyaman nga panubok. Manipod met kini Ems ang batali kunana hello sir pa-request man tayo bulod nga ayat. Ayan thank you kunana agyaman kami met ken ka. Manipod pa kini Cheryl Salvatierra, morning po sa lahat. Pag-greet naman po kami dito sa Kuwait. Thanks po. Kunana. Hello sir, good morning po. Ingas lagi dyan. Viewing from Hong Kong. Manipod met kini Cell Line. Kain kablawan tayo man pa ni Mr. Jojo Angko tay kumparig dita Jeddah, Saudi Arabia. Nga madamang nakatutok mit lang tatan nga gundaway. Iti programa tayo. Agyaman na kini kumparig nga Jojo Angko dita Jeddah, Saudi Arabia. Kaya nagiti amin nga madama pa ilang dumdum ngayon. Kaya nagbuybuya tatang oras. Ti O'Brien nyo laing gagayam kaya nakarapok. Kaya mapan kayo lang dyan. Ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com.
Mabaling kayo pa yung mapanjayan ti fanpage account tayo ti Facebook, Rapok ti Karabukob. Yan, mabaling kayo agi-post iti message to DI. Yan, no nya ti kayat yung request nga sunata nga kayat yung nga manggigan. Ken mabalin kayo pa nga tumawag iti landline number tayo nga 078-652-2384. Ken mabalin nyo mit nga bisitahin jay fanpage account ko ti Facebook, i-search nyo lang DJ Markson. When mabalin kayo met nga tumawag jay ti personal nga number ko 917-0917-8844-518. Ken amin dagita nga naitid ko nga mabalin yung pagipatuludan ti mensahe. Yan mabalin kayo pa nga agipatulod no anyaman iti damagin nyo, no kayot nyo nga gumatang iti tagila ko nga CD, manipod dito'y DLS Ilocano Interactive Radio. Open na open kakabsat ken karapok, digitang nga linya. Ken website nga mabalin nyo nga pagipatuludan, digiti damagin nyo no kayot yung gumatang iti CD. Ken kastamet, dawati kita kayo, no kayat yung ag-sponsor sa iti programa tayo nga sa Miweng ti Amyanan. Ayan, i-PM dak lang, i-text dak lang, digiti aming nabanggit nga numero kin mabalin yung tawagan. Dahiti palaeng iti programa tayo sa Miweng ti Amyanan, manipod alas 11 ti bigat, aging gana iti ala 1 ti malem, mangmangigan, Lunes aging gana iti Biyernes dito'y palaeng DLS Ilocano Interactive Radio, the first radio online in Northern Luzon. Dahiti palang ti pagayam yun ni DJ Markson na imbag pailang oras kada kayo amin gagayem. Ayat mo saan no ubang handung adaras adi mawat ka pamakawan kadagiti nagbidutan ading akarin inka inyaleng-aleng madda akmet nga aging tutulin. Balawin awan pagkunaam tuy ayat ko tasik hati gapuna pusok na uma natin aduakan ka rin nagtaleka kalagitisang Ingan kanong ti aglaw-law dapat check ayat mo saan nga ubang ading adaras adi mawat ka pamakawan kadagiti nagbidutan ading akarin inka iyaling-aleng madda akmet nga aging tutulin mauma akon naruay akarkarin mauma akon din ako mababalawin awan pagkunaan tuy ayat ko tasik hati gapuna pusok na uma mauma akon nayadwan akarin ay ayaten ka nenjak maipuranen agpagada akon ken ka
pagbainan, agtaltalon kami man, dakel tulong ni iti pagilian. Agmula maisken pagay, agugon tabako anarway, kalamansi kenda dumapay, daytaing kam irarangay, kudilmi adayo amaiyarni, tataltalon kanayon nga ayan mi, aggamulot pitak ragsaken mi, tanapeklan at taga-aurora kami, agtaltalon kami man, di kam dayta pagbainan. Di tagay sunata gagayam ken karapok di ka mapaudi babaen pa lang ayan ti album nga dagiti ayog dinto agkupas ayan ti volume 6 nga inaramid ken na pinartot pa lang gagayam iti danlanggaman soundtrack production ken iti rapok ti karabukob. Pagbainan, agtaltalon kami man, dakel tulong ni iti pagilian, dakel tulong ni iti pagilian. Dito'y sumarunong sa niwe nga gagayam dati titulo ng agayataksan babaen pa lang mat kini Mr. Samuel Gamad ayan ti album ng dagiti ayog dinto agkupas ayan ti volume 6 nga inaramid pa lang gagayam ti danlanggaman soundtrack production ken rapok ti karabukob. Di na mangain ka makita, anyaragsak daytoy riknak, agayatan sang itan biyag ko, nakunak iti kaungga. Tinigiting ko, tinabayaga panuwen, daytoy riknak o biyag ko, kitawan dua-dua, agayatag o talaga, di akong may limit ken ka. Mabalinla kumangagkam ka, mabalinla kumangarakupen ka, datot nung may pariknak itatoy nalawos, panagayat kuken ka. Sikati kapintasan, anapasamak to'y biyag ko, o biyag ko, sika tiragsak ko.
no bilang man tamapukaw kakaniyak nalabit nga isut pakatayak. Oh, biyag ko, I love you. Mariknam katoy panagayat ko. Di ka kuman mandwa-dwam, napudno to'y ayat kukin ka. Musika to'y malmalday, nalidayat nga't nga mong nawapay. Kapunga tatay patpateka, kas man maltugto'y rikna. Oh, biyag ko, I love you. Marik na kato'y panagayat ko. Di ka kuman mandwa-dwa, napudno to'y ayat kuken ka. Oh, biyag ko, I love you. Mariknam kato'y panagayat ko. Di ka kuman mandwa-dwa, napudno to'y ayat kuken ka. Napudno to'y ayat kuken ka. Madama kayo pala nga dumdum nga gagagayam kay nakarapok dito'y programa tayo nga sa miwe nga ti amyanan malipod palaing dito'y DLS Ilocano Interactive Radio, the first radio online in Northern Luzon. Yan dagiti madama pala nga agbubuyak kay nagdingdingeg babaen iti live Facebook tayo nga rapok-rapok ti Karabukob ken ayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Ayan naimbag pa lang oras kanyayo gagayem ken nakakabsat. Yan dahiti pa lang ti gayem yo ni DJ Markson naging gana tayo ti alauna iti malem. Ayan dahiti nga sunata nga ingkaya nangigantatay ket iti title na DJ nga kanta gagayem ket agayataksan manipod palaing met kini Mr. Samuel Gammad ayan ti album ng dagiti ayog dinto agkupas ayan ti volume 6 nga inaramid palaing dati gagayem kay na kakabsat iti Danlanggaman soundtrack production kay ni ti Rapok-Rapok ti Karabukob. Ayan dati kabsat dagi sample iti CD iti dagiti ayog dinto agkupas. Ayan, iti volume 6 dito. Ibabayin pa lang mo iti executive producer tayo nga ni Mr. Danlanggaman. Kaya iti album producer tayo nga ni Mr. Silver Agorelia. Ayan. Ulitin kagayam, no kayat yung gumatang iti tagila kumi nga CD dito DLS Ilocano Interactive Radio. Ayan, ti ubrahin nyo lang gagayam kakabsat kaya na karapok. Dito mapan kailangan dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Ken mabalin kayo pa nga mapan dyan ti Facebook account tayo ti Facebook nga Rapok-Rapok ti Karabukob. Ayan, mabalin kayo agi-post ti message. Pati greetings, mabalin, requested song, mabalin, ken di suggestion nyo regarding deto'y panaggatang yung ti CD no kasano ti arrangement na gagayam kay nakakabsat. Mabalin kayo pa nga tumawag ayan ti landline number tayo dito yung station 078-652-2384 078-652-2384 digi landline number tayo. Kaya na mabalin nyo met nga bisitain ayan ti fan page account ko iti Facebook, i-search nyo lang gagayam ti DJ Markson, mabalin met lang ijay.
Keno kayat yumit lang ag-sponsors iti dating nga programa tayo sa miweng ti amyanan, mabalintak i-PM ijayan ti DJ Markson. Ken mabalintak met nga tawagan wino i-text sayan ti personal nga numero tayo nga 0917-8844-518. Ulit yung numero 0917-8844-518. Yan, amin dagita, mabalin yung pagipatuludan ti kayat yung damagen, kayat yung mangyari no kasano ti arrangement na diyan ti tagila kuming CD dito ay DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, nagiti madama pa ilang dumdum nga kay nagbuybuya tatanga gundaway dito'y programa tayo nga sa miweng ti amyanan na imbagpelang aldaw kay na imbagpelang oras kada kayo. Kablaawan tayo man gayam gagayam dagiti taga barangay Tagaran kano, Tagaran Kawayan na City Isabela. Nang nangruna digiti amin nga Talosig family kano nang nangruna iti Talosig family dita barangay Tagaran iti nga greetings ket naggapo kini Lorna Talosig iti barangay Tagaran Kawayan City. Ken kastapay nga kablaawan tayo man iti naimbag nga aldaw kini Mr. Ernesto Talosig, kini Mr. Kenneth Cortez, stamet kini Mr. Jomar Sante Fernandez, kini Mr. Perfecto Agkawili, ayan, kastapay kini Desa, ken kini Mayros Fernandez dita Minante Dos, Kawayan na City Isabela, agyaman akti ingkay panagdingdingig ken panagbubuya dito'y programa tayo sa miweng ti amyanan. Dagiti dati balasi taaw, happy viewing, happy listening kada kayo amin. Ken kastamo dagiti kabangibang nga luglugar nga maabot dito nga programa tayo sa miweng ti amyanan na imbag nga oras palaing kada kayo. Ken ang nangruna dito'y Kawayan na City Isabela, Philippines, ito'y probinsya ti Isabela, ken probinsya ti Cagayan na imbag nga oras kada kayo amin nga awan labas na ket aganan nagtay kuma. Tatay ko nagaruden iti probinsya ti Cagayan ken iti Isabela ket ada tayon kakabsat iti signal number 4 babaen pa lang iti bagyo nga ni Lawin. Yan dayti pa lang ti programa tayo sa miweng ti amyanan manipod alauna tayo iti malem ditoy DLS Ilocano Interactive Radio, the first radio online in Northern Luzon. Dayti pa laeng ti pagayam yo ni DJ Markson. Dito sumarunong sunata nga inakirok ngay kada kayo gagayam ket danti title ng ading pagruk babak unay babaen pa yung dito gagayam iti album dang dagiti ayog adinto agkupas iti volume 6. Yan nga inaramid ken na pinartuat pa laing gagayam ti Dan Langgaman soundtrack production ken kastamat iti rapok ti Karabokob. Ayan, iti palaeng DJ Markson. Muken sa guday panagayat ko pudnuken na darisay may saag hawayan no agnae ijay haway no agdarig na agapukat tapuso saan ka di agapulain ti ambisyon ang makapag naet di haway a paraiso no day tapusong ken pusok akin nusto no man ba'y lagayen day kailangan awayano na'y aduan tipirat hindi kam to bumatgatan iti ayat no agayat ka saan na may kapuy tipirat to'y ayat mi ahawayano kasapulan mi met kinaputno
ilusyon. Ang makapag na iti haway a paraiso. No day tapusong ken pusok aking nusto. No man ba'y lagayen day pilangat. Hawayano na'y aduan tipirat. Hindi kam to gumatgatang iti ayat. No agayat ka saan na may kapuy ti pirat. Tuy ayat mi ahawayano. Kasapulan mi met kinapudno. Ilugana na pundalos anaema. Asan niya agayat kapulaing iti kwarta. Asan niya agayat kapulaing iti kwarta. Sikati sa miwan ko, sikati linglingay ko, mang paragsak na ito'y riknak, liwliwanag ka, dahil ito'y puso. Malaglagip ko, sabong nakatagtaga-init, mangted bang art na ito'y puso, mituwin na ka, dahil ito'y biyag ko. Sikati ragrag sa ko.
Yan, dagiti nag-request iti laglag FM awan tinagkurangak, dagiti garada gagayem ti sunata laglag FM awan tinagkurangak asa requested song ni Teresita Iglesia sa Gyaman na Karapok. Dadam ko na ni kawawan na tatatay nga ayako. Yaku abatan tumakwam niya kan keka nakawawa ko. Magkapinono mo taniyawa mo kararuan ng puto. Kamu ni nono isakripisyo ziga ko na ata. Ani magwagapon ani kaya mo yatun awa tumakwa. Salam ikaw kanakawagan sa kani magawawa. Tunagkurang ihaya ko awa tumakwa. Numanono mo imababawi awat napagkawaya. Ani magwagapon ani kaya mo yatun awat tumakwa. Asalan ikaw kanakawagan sa kani magawawan. Pagkanono pa mo aringa nakurang awat tuliwa ko. Naihayang ay pinalapa ko awat tugitana. Oh, oh. Iniyawa mo niya kan itakal nga dadam putuin binigaram mo. Oh, oh. Takian na siga iyak ko nga nalang tan ikaw nga mangilo ko. Nagkurang iaya ko awat tumakwa. Numanono mo imababawi awat napagkawaya. Ani magwagapon ani kaya mo yatun awat tumakwa. Salam ikaw kanakawagan sa kani magawawan. Pagkanono